Ko te tikanga kua tai ke atu o pepa pōti ki a koe, ki te pōti mō ngā kōwhiringa pōti ārohe o tēnei tau 2022. Mā ēnā tuhinga ka taia te auaha I ngā kaunihira ārohe o Whakatāne me toi moa ana. Mā tō pōti e mana ai tēnei kaupapa. Auahatia te rohe, a pōtihia. Māu e pōti mo te koro matua, ngā māngai o ngā kaunihira, me ngā mema whakahaere o ngā hapori. Ka taia e koe te pōti I nāianei, a me pohi koe I te wā e hiehia ana koe ki te tono atu. He oi anō, me tono atu I mua I te katinga, te kaumarua karaka I te ahiahi, hei te hatarei te waru o Oketopa. Kia tai mai tō pōti, kia wawe te tono mai. Māu e kawe tō tika mai rānei ki te kaunihira. Ki te kore ngā pepa pōti I tai atu ki a koe, waia atu ki te tari pōti. Ko tahi atu rānei ki ngā whare kaunihira I Whakatāne me Murupara, kia pōti motuhake ai. Pōtihia I nāianei mō ngā kōwhiringa pōti 2022. Kaua e maumau te wā. Auahatia ngā rā e tatu I honei. Mā tō pōti e tū rangatira te rohe o Whakatāne I tēnei tau. Kia ora tātou.